Ciao ragazzi, come state? È tanto che non ci vediamo. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Ja sam Anja, izborni govornik i predavač italijanskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom. Danas smo tu sa novom lekcijom italijanskog jezika za početnike. I današnja tema je jako interesantna jer ćemo govoriti o najčešćim greškama koje prave početnici, ali čak i Italijani. Tako da može biti od koristi i onima koji su italijanski jezik već učili. Ako me još uvijek ne pratite, slobodno pritisnite na zaprati kanal jer svake nedelje vidimo neku novu temu u vezi italijanskog jezika, ali i italijanske kulture, života u Italiji i tako dalje. I naravno, ako nešto vam ne bude bilo jasno u vezi lekcije ili želite da postavite neko pitanje, slobodno mi se obratite u komentarima. Ja vas uvijek rado čitam i odgovaram. Tako da, krećemo sa današnjom lekcijom. Pronti, partenza, via! I evo nas, stigli smo do 5 najčešćih grešaka koje prave početnici. Da vidimo odmah o čemu se ovdje radi i nadam se da nakon ove lekcije nećete više grešiti. Pod broj 1 imamo e i e, gdje je prvo e bez akcenta, konjunzione, dakle veznik. Veznik, kao što je naše i, dakle, io e Marco, što znači ja i Marko. Laura e Luca, Laura i Luka. Marija e Jovana, Marija i Jovana. E sa akcentom e, verbo essere alla terza persona singolare presente, odnosno glagol biti treće lice jednine u sadašnjem vremenu. Dakle, e jednako je. Lui, lei è, on, ona je. Primer, lui è alto, on je visok, lei è bella, ona je lepa, zato što glagol biti označava i kvalitet jedne osobe. Dakle, neki možemo postaviti nakon glagola puno toga, a između tih stvari imamo i, da kažemo, neke prideve. Lei è di Milano. Prva rečenica sa desne strane, označena kao pogrešna. A zašto? Hajde da probamo da je prevedemo. Lei è di Milano. Ovo e nema akcenat. Znači, u prevodu bi bilo ona i iz Milana. Pa to nema smisla, jel tako? Dakle, greška je u tome što smo ovdje postavili veznik umjesto glagola biti. Odnosno, trebali smo da postavimo e sa akcentom. Lei è di Milano nema smisla, lei è di Milano ima, jer to znači ona je iz Milana. Ok? Lei è di Milano ne, lei è di Milano da. Čujte i zvuk. E je malo drugačiji, e je malo kao zatvoreni, kao veznik. Kad je veznik e, malo je zatvoren e. Ok? A e je baš onako otvoreno. Lei è di Milano, probajte da ponovite. Lei è Luca. Lei è Luca, lei è di Milano. Idemo dalje da vidimo koja je sljedeća greška, slična prethodne. Druga greška koja najčešće se pravi, koja prave početnici, ali i Italijani, kao što sam vam rekla u uvodu ovog videa, o i o. E sada, prvo o je samo slovo o. I on je također veznik, konjunzione. U našem jeziku o bez ičega ispred ili nakon njega je ili. Carne o pesce, meso ili riba, te o kafe, čaj ili kafa. O. Drugo o, h o, što se izgovara o jer znamo, odnosno trebalo bi da znamo
jer to je nešto što se na početku uči, ako ne znate, Italijani ne izgovaraju slovo H. Tako da ho u suštini se čita o. I tu nastaje problem. Jer kad mi čujemo o, mislimo da je o bez ičega ispred. Jel' tako? Ali u ovom slučaju kada vidimo ho, dakle o, to je verbo avere alla prima persona singolare presente. Znači glagol imati prvo lice jednine u sadašnjem vremenu. O jednako imam. Io ho, ja imam. Ho 30 anni, imam 30 godina. Ho un cane, imam psa. Ok? Dakle, ovdje smo izjavili godine, kao i u našem jeziku koristi se glagol imati, kada želimo da kažemo koliko godine imamo, i posjedovanje psa u ovom slučaju. Dakle, sa desne strane imamo dva primjera. Prvi kaže io ho una casa, ja ili jedna kuća. Nema smisla. Io ho una casa, ja imam jednu kuću. Ovo drugo ima smisla. Dakle, ne mogu da kažem ja ili jedna kuća. U ova prva dva primjera, dakle, gdje smo vidjeli glagol biti i veznik i ovdje glagol imati i veznik o, može vam biti od pomoći za početak, poslije će vam doći prirodno da znate, da prepoznate kada je veznik, a kada je glagol. Od pomoći je da prevedete rečenicu. Jedino tako. Znači, prevedete rečenicu da biste ukapirali ima li ona uopšte smisla ili ne. Ok? To vam je najbolje rešenje za početak. Kažem vam, kasnije doći će vam prirodno da prepoznate šta je veznik, a šta je glagol. Ali bitno je na početku da ukapirate dobro ovu razliku i da posle je stavite, da kažemo, u praksi, da probate i vežbate kako biste ukapirali, razumeli, osvojili ova pravila. I sada idemo dalje. Treća greška, pogrešna upotreba određenog člana. Određeni član na italijanskom je nešto mnogo bitno. Smijem se zato što znam da većina vas ne voli gramatiku, ali ja vam uvek savjetujem, molim vas, kada se radi o članovima, glagolima, znam da vam je dosadno, ali verujte mi da je kao matematika, posle se sve vraća. Znači, ako ne naučite dobro pravila koja su neophodna za nastavak učenja, znajte da će i kasnije biti problem. Jer, na primjer, određeni član je nešto što na samom startu se uči kada je italijanski jezik u pitanju, mada i u drugim jezicima gde postoji član. Tako da, ako ga ne naučite dobro na početku, kasnije, nakon nekoliko lekcije, kada se vrati tema člana, jer će možda biti, na primjer, predlozi ili predlog plus član, eto, onda ćemo imati problem. Dakle, moj savjet je, ako želite da se uputite u učenju italijanskog jezika, nemojte prepustiti i gramatička pravila, koja su jako bitna. Kada smo već tu, da vam najavim da je u toku upis na kurs italijanskog jezika za početnike. Kurs se održava online putem platforme Google Meet subotom. Dakle, imamo dvočas subotom u trajanju od sat i po vremena, od 11 sati do pola 1. Maksimalni broj polaznika je 8, a već imamo par rezervisanih mesta, tako da ako ste zainteresovani, u opisu imate detalje. I ajde da se vratimo na ovu grešku. Pogrešna upotreba određenog člana. Određeni član muški rod, il. Il se koristi ispred muških imenica koje počinju suglasnikom, primer il libro, knjiga, il cane, pas. Il libro u množini je i libri, dakle muški rod jednina određenog člana il, u množini je i.
Drugi određeni član za muški rod je lo, koristi se ispred muških imenica koje počinju slovima z, s plus suglasnik, gn, ps, pn, x, y i plus samoglasnik. Primjeri lo studente, student, u množini će biti ji studenti jer je ji množina određenog člana lo. L apostrof se koristi ispred muških imenica koje počinju samoglasnikom. Primer, l'amico, prijatelj, množina je ji amici, jer l apostrof je lo, samo što smo mu ukinuli slovo o i postavili apostrof, da bi imali lepši zvuk. Zamislite da kažem lo amico, lo zaostavljam se pa amico, lo amico. A čujte ovo, l'amico. Mi znamo da je italijanski jezik baš melodičan i jedan od razloga je baš taj da oni gde je potrebno, gde može, ukidaju jedno slovo pa postavljaju apostrof i onda sve tako zvuči kao muzika. Evo jedan primjer je baš taj. Lo amico je malo tvrđe zvuk, a l'amico je baš melodično. Tako da ovo su pravila za muški rod kada je u pitanju određeni član. Onda imamo ženski rod. La se koristi ispred ženskih imenica koje počinju suglasnikom, na primjer la casa, kuća, gde je množina le case. Množina određenog člana za ženski rod la je le. Ovde isto imamo l apostrof, ali u ovom slučaju se koristi ispred ženskih imenica koje počinju sa samoglasnikom. Na primjer, lape, gde je množina le api, pčela, jer je takođe ovaj l apostrof la sa ukinutom slovo a i postavljen apostrof. Ok? Znači, to je isto logika kao prethodna. Lo, ukinula sam o i postavila apostrof za bolji zvuk. Takođe sam uradila u italijanskom jeziku se tako radi. Ukinula slovo a i postavila apostrof. Zašto imamo problem sa članovima? Zašto ne možemo da ih naučimo ili ih postavljamo pogrešno? Na početku sam vam rekla, morate da ih naučite. Znači, nešto ako je teško, ako vam je teško u nekom jeziku, ovde sad ja pričam za italijanski, ali obično za bilo koji strani jezik, treba da se vežba, da se uči i da se obrati određeno vreme koliko je potrebno da bi osvojili nešto, neku temu. Nešto će vam biti lakše, nešto će vam biti teže. Nekome ide dobro gramatika, nekome ne ide i onda mu je potrebno više vreme. Smara možda da, ali je jako bitno ako želite da dobijete određeni nivo znanja jezika. Ako vas to ne interesuje jer želim da znam jezik čisto da bi se ja sporazumela tamo s ljudima, može. Nema potrebe da se zaustaviš 3 sata svakog dana na članove. Jer ako je tebi cilj da ideš u Italiju i da znaš koliko toliko da bi rekla, na primjer, samo pane, voglio pane, želim hleb, a ne kako bi se trebalo reći vorrei un pezzo di pane, vorrei una pagnotta, voglio il pane, dakle voglio il pane, postavljam član ispred. Ako vi ne želite to, ok, nema potrebe. Ali ako je vaš cilj da razumete i da pričate italijanski jezik na pravilan način, onda obratite pažnju i na članove. Ok? Znači, prvi problem u vezi članova je to da ne obratimo dovoljno pažnje i vremena u toku učenja članova. Jer je nemoguće, ako ja dovoljno učim i ako sam postavila cilj da želim da znam italijanski jezik na određeni nivo, od samog starta, nemoguće je da kasnije ja to nisam ukapirala. Znači, naučim, pravila su ta što ovdje pišu, nema sad ne znam ja koje izuzetaka i to je to. Gde ih ima, u mom slučaju kad učite sa mnom, ja vam uvek to i kažem, izuzetak je taj i taj. Drugi problem je što nisu sve imenice kao i u našem jeziku. Naprimer, malo pre smo vidjeli il libro,
je u našem jeziku knjiga, ženski rod, dok je na italijanskom muški. Šta raditi ovde? Isto, vežbanje, čitanje. Nemamo drugi izbor. Moramo da učimo i da posvetimo dovoljno vreme. Tako da, kada su, eto, na primjer, u pitanju imenice, u toku mojih časova za početnike, kao što će biti, na primjer, ovde u toku kursa italijanskog jezika za početnike, naravno pričat ćemo i o rod imenica i množina istih. Znači, objasnit ću vam koja su pravila. Sada, zašto je bitno takođe znati član? Zato što ispred imenice ide član. Ja ako ne znam da li je libro muški ili ženski rod, znajući da je u mom jeziku knjiga, ali ja ne znam da li je na italijanskom ženski ili muški rod, kako to da znam? Tako što gledam član. Znači, pravila oko imenice se uče da bi znali kako da napravimo množinu istih i slično. Ali ono što nam govori da li je imenica muški ili ženski rod je član. I zato je bitno takođe da učimo i jedno i drugo, posebno članove. Okay? Znači, problem nastaje tu, da ne obraćamo dovoljno pažnje i vreme u toku učenja članova i u toku učenja imenica. Idemo dalje. 4. greška. Određeni član, prisvojni prived i porodične imenice u jednini. Dođe vreme za čas u vezi porodice i tu učimo kako se kaže otac, padre, kako se kaže majka, madre, sorella, što je sestra, fratello, poznata reč u našoj zemlji, fratello je brat, i u isto vreme se uče i prisvojni pridevi. Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro i tako dalje. Sada, evo jedan izuzetak o kojem sam vam pričala malo pre. Obično se član uvek postavlja ispred imenice. Kada postoji pridev, onda se postavlja član, pridev pa imenica. Ok, obično. U ovom slučaju, kada se radi o imenice koje su u jednini i imaju veze sa porodicom, otac, evo ovde vidimo nonno, deda, sorella, sestra, ispred njih imam prisvojni pridev, ispred prisvojnog prideva ne treba da stavim određeni član. Znači, jedino u ovom slučaju određeni član se ne postavlja ispred prisvojnog prideva, jer nakon njega sledi imenica u vezi porodice. Nije il mio padre, već je mio padre. Nije il tuo nonno, nego je tuo nonno. I nije la vostra sorella, nego je vostra sorella. U zagradi sa desne strane imamo prevod, ali smo ih već i vidjeli. Padre, otac, nonno, deda, sorella, sestra. Ponavljam, nije il mio padre, kako bi trebalo da kažemo, već je pravilo da u ovom slučaju se ne postavlja član, jer imam prisvojni pridev i nakon njega imenica u jednini koja je u vezi porodice. Mio padre, mia madre. Ok? 5. i poslednja greška u ovom videu, un i un apostrof, opet članovi u pitanju, ali ovde su neodređeni. Neodređeni član muški rod, imamo ih 2, jedan je un, a drugi je uno, nije ovde pomenut jer nadajem ne bi bilo predugačak video, i u suštini uno nam i ne postavlja ko zna koji problem. Un se koristi ispred muških imenica koje počinju bilo sa suglasnikom, bilo sa samoglasnikom. Ok? Samo je bitno da je muški rod. Uno se koristi, pošto smo ga pomenuli, koristi se ispred muških imenica, treba da budu muške imenice koje počinju sa z, s plus suglasnik, gn, pn i sve što smo vidjeli za lo. Ali ajde da se skoncentrišemo na un. Dakle, rekli smo koristi se ispred muških imenica,
počinju sa glasnikom ili samoglasnikom. I primjeri ovde su un libro, jedna knjiga, un amico, jedan prijatelj. Neodređeni član za ženski rod imamo una, nije ovde pomenuta jer ono ne pravlja ovde problem, i un apostrof. Šta smo rekli kada postavljamo apostrof? Un apostrof je una skraćeno sklonila sam a i postavila sam apostrof zato što ženska imenica koja sledi počinje sa samoglasnikom i ja dobijem lepši zvuk. Umesto da kažem una amica, kažem una mica. Umesto da kažemo una ape, kažemo unape, kao da je jedna reč. I zato sam postavila apostrof, jer sam ja skratila oblik neodređenog člana ženskog roda una. Ok, znači un sa apostrofom se koristi isključivo za ženski rod. A zašto tako? Zato što u slučaju un, koji smo pomenuli malo pre i koji se koristi za muški rod, nemam šta da ukinem i onda nema potrebe da postavim apostrof, jer ja imam un. Ok, ne sledi nakon njega ni jedno slovo, nemam koje slovo da skidam da bi ja postavila apostrof i to je glavna razlika. Un bez apostrofa kao neodređeni član u muškom rodu već postoji i nema potrebe za apostrofa. Tako da molim vas, ovo mene mnogo nervira kad vidim da stavljaju un apostrof amico. Ne, un amico, jer nemam šta tu da skinem, koje slovo da skinem da bi ja sad postavila apostrof. Kao što nema smisla da kažem un bez apostrofa i amica, zato što je amica ženski rod i ona traži kao imenica ženskog roda neodređeni član ženskog roda una, samo za bolji zvuk postavljamo apostrof. I nadam se da je jasno. Ako nikada niste učili italijanski, sigurno vam je malo teže da ukapirate ove greške, ali eto, imate prilike da se upišete na kurs ako volite italijanski jezik ili vam je potreban zbog bilo kog razloga. Ujedno možete me i zapratiti na Instagram, Facebook i TikTok kao Italijanka online. Tu stalno objavljujem sadržaje, bilo u vezi vokabulara, gramatike, kulture i slično. Posebno na Instagramu jer tu postavljam i story svaki dan. Tako da nadam se da ćemo se uskoro videti i tamo. I da vam je pre svega ova lekcija bila korisna ako ste početnici u italijanskom jeziku. Nadam se da je sve bilo jasno. Pregledajte još jednom ako nije i slobodno mi postavite pitanja ako je nešto nejasno. Nakon ove lekcije ja se nadam da oni koji već uče italijanski jezik neće praviti više ove greške. I što se tiče današnje lekcije, to je to. Ja vam se zahvaljujem što ste stigli do ovdje i nadam se da je lekcija bila od koristi. Ako je tako, slobodno ostavite like. Mi se vidimo sljedeće nedelje, a do tada još jednom da vas podsjetim, upis za kurs italijanskog jezika za početnike je u toku i možete naći sve detalje u opisu videa. Arrivederci!